Hey, y'all, come look at this. Ahubwo se sheri ko ari akabazo nshaka kukubaza. Ako kabazo ni amahoro ra? Ni amahoro. Ngaho mbaza ndakumva. Abakobwa beza bo mu Rwanda, umukobwa ubona ukabona ni mwiza ni uwuhe? Ni wowe. Oya, jewe nkuyemo. Ntawe bose mbona basanzwe. Pamela de Ben ubona atari mwiza. None sine ko wa de Ben ubwiza bwe nawubona. Muri make ko utari de Ben ubona ari mubi. Oya. Ni mwiza? Ntabwo ari mwiza. Ni mubi se? Uribyo nabyo simbivuze. None se cyo nkubaza nyine. Ese baguhitishemo kugwa miliyari y'amanyarwanda na Pamela, bakakubwira ngo turagwino miliyari y'amanyarwanda na Pamela cyangwa se uhitemo ibihumbi 100 n'uyu mugore wahitamo iki? Akanyira atera ncigati icupa ry'umusuri we disangira ngo bazitaba mu kimbo cyitwa. Sheri, akani ko kabazo k'amahoro wavugaga. No. Ibintu byabayeho no kubwa Yesu. Ura ngo hari ahantu haje kuba ikirori, ubukwe buraba, ibintu byose biraba, barajya baranywa, ibiryo birashira. Ibwikana. Bushize ako kibazo ubukwe bw'ikana ninde uri warongoye. Icyo kibazo tuzama muri comment baturabura batudutema. Ubukwe bw'ikana ngo bubaye Yesu urabona igihe cyagiye cya Yesu. Yesu aturi mugati. Ngo barajya baranywa ibintu byose birashira. Bibaza gushira Bikira Mariya ari we mama wa Yesu. Aravuga ati umuhungu wanjye ndamwizeye nawe yankoze isoni. Aragenda kure Yesu amubwira ati Yesu we kuri ibi migati ishize abantu bagifite inzara turabigenza gutambwa ati Imana merewe uretse gatonze mwereke. Yikoza mu cyumba. Hari murambwira ngo ashobora kuba afite nk'ikintu cy'ikirikeri. Yafasha agafata nk'amajerekani 10 none Yesu akajya ashyira muri ya majerekani none inzoga ikiyonge kuko bavuga ngo yafite akantu k'akarite baranyweye ba Petero barasinda ba Yohana barasinda bano ba Timoteyo ukabuvuka he mvuka mu Rwanda muri piscine Which Mama yakubwiye ko avuye muri piscine. Akabyira n'abantu bose. Niko ajya babwira ko avuye muri piscine. Yego. Jya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe. Hey, y'all, come look at this. Ukomoka mu kihe gihugu? Ibihugu byinshi narabigenje. Ndakubaza aho wavukiye. Navutse mama ari mu rugendo. Uri muzima cyangwa wasaze? Ntacyo ndwaye. Mbwira ubwene gihugu bwawe. Nduyi vuka ibihugu byose. Iso ninde? Minji. Nyoko ninde? Tabo. Ubwoko bwawe? Ngerageza amoko yose. Si ibyo nkubaza. Ndashaka kumenya ubwoko bwawe mu Kinyarwanda. Rumwirabura mu birabura, rumwera mu bera. Ufunzwe kangahe? Nigeze mfungwa kuko ndigeze mboneka. Hey, y'all, come look at this. Nitwa CEO wa Drone Entertainment cyangwa se Dianka. Nkaba ndi umusore umaze kwiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nkaba nikora ngiye ubwanjye ku giti cyanjye. Ikimenyimenyi nuko murabona ko rwose ndi njyenyine wikorera nta muntu n'umwe nkorera.
imwe mu nyubako zizakira abimukira bazorezwa n'Ubwongereza mu Rwanda Hope Hostel iri mu kagari ka Kagugu mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni mu birometero nka 20 uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe, ikaba muri metero zitarenze 200 uvuye kuri Radio Flash na Flash TV. Eh?